A nena do sorriso eterno retornou a ti, Galicia. Aventureira ela no espírito, buscoute nos ollos azuis do seu avó e recorrería con apetite de almas e historias os lugares máxicos da novela emigrante que ela mesma escribiría, prometéndoche devoción e amor eterno. Recibiu con alegría e agradecemento infinito a herdanza galega dos seus antergos e deu fe da súa existencia. O retorno da nena vai por eles, nunha homenaxe á emoción contida. Galicia, nacías, estabas latente, na épica do corazón de Nélida Piñón. Nacía en Río de Xaneiro. O seu nome era un anagrama do seu querido avó Daniel, emigrante de Cotobade. Quen lle dicir a esta nena de ollos grandes que un día sería a gran escritora Nélida Piñón? Quen o podía sospeitar? A nena formouse con ansia para enaltecer o seu apelido galego, en gratitude por todo o mimo daquela familia na diáspora. E converteuse nunha gran escritora respectada a nivel mundial. Entre os seus amigos figuran nomes da talla de Vargas Llosa ou Gabriel García Márquez, entre moitos outros. A súa prolífica obra literaria achegouna pouco a pouco a Galicia e Cotobade non tardou en nomeala filla adoptiva. Recibiu o Premio Príncipe de Asturias das Letras coa súa novela A República dos Soños e no seu discurso Galicia e as súas raíces sempre estiveron presentes. Escritora universal, doutora honoris causa, presidenta da Academia Brasileira das Letras, que máis se pode pedir? Señora Olivia Carmen Cuíñas Piñón, a súa filla é grande. Embarcando para Río de Xaneiro. Non todos os días se ten a oportunidade de ir a encontrarse cunha Premio Príncipe de Asturias das Letras, con Nélida Piñón. Pois eu teño esa oportunidade, pero non dormín en toda a noite coa ansia de viaxar. Esta viaxar está moi ben, hai que descansar, así que iso é o que vou facer.
Pois aquí estamos no recreo dos ancianos. Boa noite. E agora vou vos ensinar un segredo que teño aquí na geladeira, como din aquí. Trouxenlle a Nélida Piñón un queixo de tetilla porque lle encanta, non, o seguinte. As súas amistades dixéronme, lévalle un queixo de tetilla que lle pirra. Entón, eu, como son cumpridora, me gusta que sexan hospitalarios comigo, eu tamén selo, pois iso, trouxenlle. E tamén lle trouxen isto. Isto é un regalo que lle imos entregar ao final do programa, que é unha preciosidade dun artista galego, xa veredes. E aquí estou na lagoa a punto de entrar na casa de Nélida Piñón. Levo o seu queixo de tetilla prometido, saquei da nevera agora, que aquí chamanlle xeladeira, a ver se lle gusta. Ten un pouco de nervos, pero sobre todo emoción por unha galega tan especial, tamén brasileira. Hola! Olá! Se pode! Entra, opa! Que emoção! Seja muito bem-vinda a minha casa. Aqui te apresento Muchas a gracias. professora Carla, Olá, Carla. minha assessora, e Prazer. esta é Susi Piñón. Hola, Susi! Me hablaron el mucho de collar ti. suyo, el collar suyo es un gran joyero. Un gran joyero, sí. Y a él le encanta foie gras, paté foie gras. Caramba. Que es manchego, Ah, porque también. no conoce el gallego aún. Mira, pero tú sí, ¿verdad? Ah, pero entonces ella va a conocer ahora. El queso de tetilla. Mi pasión. ¡Ay, qué vistas, Dios mío! Pues les voy a enseñar los detalles, las memorias familiares, porque soy una mujer muy atada a las memorias. Mi familia gallega está presente en todo, como puede ver. Yo soy una mujer que desde niña coleccioné todo, porque tenía la sensación que había que dar pruebas de la existencia, la vida mía y de mis familiares, de mi origen. Entonces tengo todo, todo. Nélida, cando te coñecín, sentín que non hai un personaxe para ser un públicamente. Un é ou non é. Entón, cando te coñecín, sentín unha conexión de muller a muller, de muller galega sentinte a muller galega sentinte. E vin que había moita verdade en todo. E hoxe, misteriosamente, despois dun tempo, aquí estou na túa casa, na casa dunha moi galega, pero moi brasileira tamén. Muitísimas grazas. Gracias. Eu agradeço muito que estén aqui e que Galícia exista, sobretudo em minha vida. Sou muito agradecida. Tes unha capacidade de aunar a vida vivida coa vida lida. Bonito. E xerar ese charme en torno ao coñecemento que te achega dunha forma en carne e oso e como boa vibra hacia xente que, por exemplo, que non te coñece e de repente te descubre por primeira vez, convírteste en necesaria na súa vida. Pareceme imprescindible que te lean. E tal vez me estea expresando con un pouco de vehemencia, pero realmente é pura pasión. Hace falta. É pura pasión, eu estou moi contenta. A Bíblia cuenta que Deus não lhe gustava los tibios. Ai, claro. Hay que tener pasión. La pasión no excluye el raciocinio, la lucidez, la capacidad de elegir. Por tanto, acepto esa pasión vuestra, ese cariño, con mucha alegría. Casi diciendo, creo que se la merezco. Totalmente. Ahí está, E a mí pareceme moi generoso que o digas incluso. Yo cada día, con los años, yo me convierto siempre más natural. Pero no es una naturaleza, una naturalidad simple, que no es simple, es muy compleja. Porque viene mucho junto. Yo soy una mujer que pienso todo el tiempo. Sí. Yo no soy inocente. Eso es muy importante. Pero creo mucho en el mundo de la ética. Por tanto, siempre yo podría ser muy peligrosa si no fuera mi formación. Te intuyes. Porque sabría
planejar estrategias, pero yo no quiero, porque yo me preparé toda la vida para ser una escritora. Yo me acuerdo que mi madre Carmen, Olivia Carmen Cunha Espinhón, una mujer brillante, fantástica, con gran elegancia y dignidad, ella me decía, haré todo por ti, mi hija, para que seas una grande escritora. No quiero escritora mediocre. Y a mí me parecía fantástico que me dijera, pero me he dado cuenta que había que hacer un grande sacrificio, pero placentero, para ser uma escritora, para ser quem eu creía que había que ser. Nélida Piñón é unha escritora que chegou ata o máis alto, unha muller ilustre que procurou as probas da existencia lendo os escritos de todos os tempos. Leu os clásicos e os contemporáneos, quedándose sempre co mellor de cada un. Muller con vontade universal, abriuse ao mundo con espírito de aventureira e intelixencia intuitiva. Viviuno e leuno todo. A súa conversa erudita e o seu sorriso eterno levaron a ser sempre o centro de todas as olladas. A súa profunda empatía levouna a gozar, aínda hoxe, de grandes amizades no mundo da literatura universal. Soy una mujer que tengo una vocación para la amistad. Y yo tomé posesión en la Academia Brasileña de Letras, que es la institución cultural más importante de Brasil, justo el 3 de maio. Xustamente o 3 de maio, sí, de 1990, o día do seu aniversario, como un agasallo especial, Nélida é nomeada académica da Academia Brasileira das Letras. E non tardaría nin 6 anos en ser elixida por unanimidade a primeira muller en presidir unha institución destas características a nivel mundial. Entonces tengo, bueno, de todos los países, tengo, bueno, de los reyes de España, de todo el príncipe de Asturias, el premio. Esta es un poco la historia de Galicia. Sí. De las familias gallegas. Sí. De la familia Piñón. Mi abuela, Isolina, llevó la familia para Pontevedra a pie, me imagino, porque no había coche, muy caro. Y mi padre, mire solo, ese aquí no tiene un bulto en el bolsillo. Ah, sí. Él habrá pensado, bueno, a la vuelta hay que comer. Entonces puso pan en el bolsillo, pero se olvidó de sacar en la foto. Para la foto, y entonces tengo pan ahí. Tiene pan ahí. Este me parece el sentido de la previdencia y de la providencia. Muy bien. Esta foto inspira um dos capítulos que deflagra a narrativa de la novela La República de los Sueños. É uma das técnicas narrativas que adopto para sustentar uma história que tem que ser narrada. E mire só como, por exemplo, assim, mire que interessante, como eu trabalhei o livro, trabalhava todo, he hecho 7 ou 8 versões. A lo largo de 2 anos, trabalhei 18 ou 17 horas por dia. Bueno, salió esse livro, que é um livro que me ajudou muito a viver, e eu creio que é um grande homenagem também à Galícia. Victor Freixanes, que é o atual presidente da RAI, da Real Academia Galega, de que sou membro correspondente, eu sei né? Que eres membro. Ele sempre ha dicho, é o grande épico de Galícia. Aqui, mire só. Mi amor por Galícia empieza aqui. Sempre digo que quando cheguei aos 10 anos, eu detesté Vigo, no sentido do porto, frio, llovia. E eu pensava, pero eu sou uma niña del sol, o que estou fazendo? E depois escutei o galego que me abraçava como se eu fosse a menina Jesus. Então, como se fosse uma niña Jesus. E não me gostou do galego, me pareceu rústica. Né? Gutural e muito rústico. E depois pude descobrir o lirismo do idioma galego, que me parece lindo, eficaz, todo. Sou uma enamorada. Pero quando chegamos a Borella, aqui, sí. Onde está llovia tanto que os coches não puderam passar. Vinieron os bueyes. E eu pensei, pero que é isso? Uma niña urbana. Uma niña urbana, de repente, os bueyes por ali. Ia inventar, pero que pueblo é este? Que gente é esta? E además a maravilha de que eu estava, de alguma maneira, ingressando no medievo. Aí, mirei a puente, que é medievo. Sí, é medieval. E a capilla de Nossa Senhora de Lourdes. Queridos amigos,
hasta hoy, no sé cómo, pero padecí de un sobresalto amoroso. Sobresalto, que uno se enamora o no. Claro. Yo me enamoré Claro. profundamente y tengo la convicción de haber dicho o de haber pensado, voy a amar Galicia para siempre. Esta nena de ollos grandes é Nélida Piñón, neta de galegos nacida no Brasil. Desde pequena apaixoada polas historias que lle contaba a súa nai, quiso ser escritora. Hoxe temos o privilexio de que nos reciba na súa casa da Lagoa, no Río de Janeiro. Temos o honor de visitala na Academia das Letras, da que foi presidenta, a primeira presidenta a nivel mundial dunha academia. Ela é ilustre, cunha intelixencia incrible e un charme inusitado, conquistou o público da pé e a grandes escritores, os que lle unen unha grandísima e cultivada amizade, como Vargas Llosa e moitos outros, hoxe en Pasaporte Galego. Ti tiñas unha vida maravillosa no río. O río estaba florecendo. Todo. Os galegos chegaban aquí e, dunha maneira ou de outra, buscaban ou xa tiñan a maneira de ganarse a vida ou buscaban con quen asociarse para poder convertila en realidade. Era o soño do traballo, Claro. non era o soño de voume facer millonario. De feito, despois moitos se fixeron. Pero era o Mereceron, soño... e mereceron, claro. Mereceron co seu esforzo, o seu seu traballo. esfuerzo. Porque, por iso decimos sempre que o pasaporte dun galego é benvido en calquera país do mundo, porque efectivamente Es trabajador. é traballador, responsable, non? E mimetízase. Es verdad. Tenemos la vocación de la mestizaje Exacto. laboral, lingüístico y se ajusta a las carencias humanas. No tenemos miedo de la realidad como se apresenta. Eso es una calidad de los vencedores. Quedaste co mellor de cada cultura. ¿Sí? Ambas son túas, No, a brasileira e a galega, Y verdad? además me siento a gusto en el mundo. Amo los animales, pero amo la humanidad. No, de manera alguna. Tengo convicciones profundas, éticas, ¿no? Civilizatorias. Es una cuestión civilizatoria. Yo soy alguien que entiendo la trayectoria tremenda, sinistra del humano, pero a la vez también sublime. Por eso que tendremos que apurar nuestra conciencia todos los días. Uno no está pronto. Nunca. Nunca. Claro. Uno que se auto-intitule maravilhoso tiene que desconfiar de su propia capacidad de juzgar. Oh, querida, ven cá, porque el miedo, yo pienso que el miedo de todo, de la tortura, de la pérdida, de la hambre, de la miseria, de la vejez, nos fragiliza mucho y nos hace peor do que podríamos ser. Y no hay que tener miedo también, queridos, de los nuevos afectos. No. No. Yo soy una persona que tengo amigos recientes, pero amigos ya tan devotados que estoy cierta que no me equivoqué. No acepto tanto los viajes como antes, porque ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Me agotar? Porque a calidade de vida me cale. alejar de lo que quiero, de lo que me provoca placer, Claro. de la posibilidad de pensar, de reír solita o reír con la gente. Me encanta recibir, recibo mucho en mi casa, porque me encanta ir para la cocina, hacer comida, organizar los platos, saber quién me va a quedar a mi derecha, quién me va a quedar a mi izquierda. Ahí pienso, ¿quién me va a contar lo que quiero escuchar? Claro. Isso é sobre Galícia. Eu tenho todo, muito. Que Eu tenho maravilloso. preciosidades Esta sobre é uma Galícia. preciosidade. Mire, É unha preciosidade. Códice Calixtino en los caminos de Santiago. olha só, o grande regalos que eu tenho Madre de Galícia. mía. Eu tenho uma coleção de livros sobre Galícia fantásticos. Que maravilla. Todo allá. E allá em minha biblioteca, e fora que há 8 ou 10 bibliotecas com meu nome. Então, eu vou regalando, quase todos os meus livros foram regalados. Mire as inscrições interiores todas. Isso aqui é um miró, que guardo com muito cuidado todo. Clarice Lispector, um original suyo. Es Então, increíble. vale muito. Sí. Santiago chegando a Galícia, dando início a um mito, começando a leyenda. Aqui começa a leyenda.
Maravilloso. que es una absurda, completamente imposible. Pero las leyendas tienen que tener esas Claro, características. senón que no Tienen teñen que nada. despertar en ti el sueño de lo imposible. Aquí está, a maravilla. Estaba yo en la televisión gallega dando una entrevista cuando salgo una señora de edad muy modesta me dijo, estoy aquí aguardando usted. Eu disse, com muito gosto, senhora, pero que lhe quero hacer um regalo. Eu disse, que maravilha. E me ofereceu essa coisa linda. Pobrinha. Mire que maravilha. Mire que Cousa maravilha. feita, cousa La feita. bruja, la Sí. meiga. Amiga. La meiga, mire que maravilha. La meiga gallega trabalha em favor do humano. Nélida reivindica a figura da muller intelixente, silenciada a través da historia, a que incluso se tildaba de perigosa. Ela mesma tivo que emprender unha andaina en solitario para abrirse camiño como escritora nun mundo de homes. Pero nada a parou. A súa intelixencia e prestancia profesional e persoal convertírona no que hoxe é, unha escritora respectada a nivel internacional. Soy mujer de los recuerdos. Mire, Fraga Sí. fue muy generoso conmigo siempre. 3 personas me introdujeron a la Galicia oficial, porque yo iba a Galicia y nadie sabía. Sí. Nunca procuré a nadie. Entonces, en Toronto, nesse momento quando conocí, 2 escritores galegos me buscaram. Carlos Casares e Luís Sim. Sossar. E levaram meus livros todos para o presidente de Galícia, que imediatamente me regalou com a medalha Castelão. Imediatamente. Tomou conhecimento da minha existência, leyó a República. Pero, que é isso? A min contáronme que eras completamente imprescindible a partir do momento en que el puido ler ese libro. Extraordinário. Então, a partir de aí, eu me oficialicei. Todo esto são originais, não foram publicados. Todos estos, Todos. todas estas carpetas, Carpetas. que teñen título por fora, significa que Não son... foram publicados, não salieron, não foram para os publicados. livros. Aqui, por exemplo, é o livro que estou preparando agora. Ou seja, mire, todo isso. Este é o libro que estás preparando Estou agora. preparando que se vai agora. chamar, non sabemos. Sí tiene nombre, pero no te puedo decir. Vale. Aquí non é por nada, pero aquí pon algo de o amor. Xa está. Pero es coincidencia. E cantos libros estás escribindo a vez? 2. Pero poder de repente empezar o terceiro porque tenho umas ideias. Eres Sempre. cronista del ABC. Del ABC, mensual. Este é un libro completamente imprescindible que debería haber en calquera casa e biblioteca dunha Es para ti que galega te voy a fundamental. ofrecer. Muchísimas gracias. Es para ti. Sí. Podes axudar en algo? No, es tuyo. Sí, xa o levo. Es para ti, te voy a ofrecer. Río de Janeiro A ver. é testigo de que Nélida Me regalou o libro co que Betty Lagardère quiso obsequiar a súa querida amiga Nélida. Quen lle diría aos seus avós cando saíron de Cotobade que anos despois a súa neta se convertiría nunha escritora de renome internacional e que viviría nunha das zonas máis privilexiadas do Río de Xaneiro? No me gusta trabajar con eso abierto. Abrieron para ustedes. Tengo que trabajar para que no sufrir las tentaciones de la vida. Claro. Porque si no, invita a vivir. ¿A que sí? Pularía la ventana y Saltarías. me iba afuera. Y irías volando. ¿Te gustó? Qué maravilla. Pues mire, ha sido una grande alegría, un gran honor cuando me acogieron, me aceptaron ser académica de honor de la Real Academia Gallega. Ha sido un momento de grande emoción y yo pude hacer un discurso que intitulé de La épica del corazón, que eu hablo sobre a imigração gallega. Claro. Como escritora, dou vida aos resíduos que levo dentro e me empenho em reforçar a escritura, que é a representação da minha existência. Penso que havia que fazer uma correção histórica, porque a gente tem muito mais respeito e gratidão hacia los exiliados que a los inmigrantes. Absolutamente de Y acuerdo. los inmigrantes son más importantes. Porque levantaron países. No, claro, y los exiliados fueron, muchas veces adoptan una falsa ideología, un falso heroísmo,
E ali se quedam como heróis. E de verdade humilham os imigrantes. Os imigrantes são construtores, são pessoas que deixaram seus países com a intenção, como se dizia anteriormente, de fazer América. Não se falava ir à América, fazer, construir. Tinha um sentido de construção, né? De arquitetos do tempo, arquitetos. E, ademais, faziam algo extraordinário. Deixavam filhos, que também era sua desgraça. O filho do imigrante era sua tristeza, porque uma vez que tuviera um filho, nunca mais poderia deixar a terra onde vivia. Passaria a ser para sempre uma criatura dividida, repartida. E eu me acordo muito bem, era niña, quando me he dado conta que meu padre, quando havia um jogo de futebol entre Brasil e Espanha, ele se iba ao cine e ponia algodão para não escutar os goles, porque não sabia por onde ir. O coração dividido. O coração dividido e de alguma maneira ele me passou essa repatriação, essa divisão. Claro. Pero só que em mim é muito alegre. Eu não sofro com a divisão, ao contrário, sou muito agradecida por ser uma mulher de dupla cultura. Que foi a cerimônia no Palácio Fonseca, quando ganhou a primeira mulher em 500 anos, ganhou o título de doutor honoris causa da Universidade de Santiago de Compostela. Eu entrei, capitaneada pelo Darío Villanueva, o reitor, era a única a receber. A cerimônia inteira era para minha pessoa. Entrei e não me atrevi a mirar de lado, porque ela estaria chorando e ia me obrigar a chorar também, teria que chorar também, não? Então, nós fomos e depois sim. Mas ha sido uma cerimônia linda e esta foi quando depois vino a saludar-me. Como vocês veem, chorando. A grande Carmen Balcells. Nélida Piñón foi a primeira muller en recibir o recoñecemento de doutora honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela. Galicia comezou a interesarse por esta galega ilustre que vive no Brasil, pero que as súas raíces tenas en Cotobade, a terra dos seus avós. Que significa Cotobade para ti e tus raíces? É uma terra mítica, pero a la vez real, que puedo tocar, pero aunque la toque, não la esgoto, não la agoto nunca. Ele me supera e me dá a sensação que até o final de minha vida vou pensar nela. Como é um lugar onde he sido muito feliz. Eu creio que foram os anos mais felizes de minha vida. E eu puse em prática e se convertiu em algo palpável o sentido da aventura. Eu he sido capaz de aventurar-me a todo vivendo ali. Quando falaram de las vacas, eu se las levava solita e me quedava horas em el monte. Sem medo, escutando os lobos uivando. Caramba! Caramba! E eu me encantava o medo. O medo me encantava. O medo me engrandecia. E, además, desde ali, que me parecia como se eu estivesse no Himalaia, o pé da mula, pobrecito, pequenito, para ti para mim era o grande. Himalaia, o Annapurna. Claro. Então, de ali eu tinha a sensação que era premiada com a visão das 13 aldeias de Cotobade. E eu creio que esses anos, además, me apossei de uma língua, 2 línguas novas. Sendo que depois, já adulta, me he dado conta que por haber hablado o gallego e haber entendido e haber leído, e lo leio muito bem, gallego do século XI, XII, todo leio muito bem, é como se eu, sendo brasileira, uma mulher amante do idioma português, eu pudesse haver enveredado por el idioma português desde sua nascente a partir do gallego. É como se eu hubiera navegado por los ríos de la língua e chegar a sua nascente, que era o gallego. Quando cheguei a Santiago de Compostela, no Obradoiro, delante da magnífica catedral, he visto 2 viejitas, quizás já ascendentes, de negros, com pañuelos negros, e me acerquei discretamente porque queria escuchá-las. E tive uma emoção profunda, porque eu entendia toda. Ai, que bueno! Isso é. De aí
e de onde ti es. Lingua nai e lingua nai sempre. Siempre, siempre, Gracias, siempre. Nelly. Muchas gracias también, Muchas querida. gracias de todo meu Tú eres corazón. muy generosa y muy querida, una belísima representante de Galicia. Estamos vendo o programa de Nélida Piñón, unha galega ilustre, única escritora galega que recibiu o Premio Príncipe de Asturias das Letras e a primeira presidenta dunha Academia das Letras a nivel mundial. É a autora dunha sólida obra literaria traducida a todos os idiomas con innumerables premios e recoñecementos. Transitamos con ela polo seu día a día, visitando as favelas onde se creou unha sala de lectura que leva o seu nome. Hoxe, en Pasaporte Galego, coñecemos de perto a gran escritora galego-brasileira Nélida Piñón e brindamos coa súa familia polas raíces desta filla de migrantes. Mira, estou mirando agora. Bonito. Isso é tanta Galicia, esses fiozinhos de água. Olha só, cruzeiros. Que bonito. Estamos nunha ponte de Borela, da época medieval, que a Nélida impresionou no primer día que chegou a esta terra, sendo xa a rapariga, quedou impresionada coa belleza deste ponte e máis coa belleza da capilla de Lourdes que está aí presente, a cual lle ten unha gran devoción e está disposta incluso a facerlle unha campana para poñer aí, segundo me dixo. Nélida quedou marcada non só polo que ela veu a existencia do paisaxe e todo iso, o paisanaje, pero tamén influíron moitísimo os seus pais, os seus avós. Falábamos de literatura daquela moito, era que xa a afición de pequena era falar de literatura. Recordo incluso ter algunha conversa e algunha discusión co cura da parroquia, falando de algún libro, xa non me acordo de qual era, se era deste escritor ou de outro, olvidouseme, pero sei que discutíamos e despois íbamos ao despacho, onde eu collía unha enciclopedia, víamolo e dicíamos, tiñamos razón, non o cura. E eso facíamolo continuamente. Aí já é a capela lá de cima, subindo. Eu dançava a rota. A mira Casa de Cultura. Eu bailava e eu sacava os pontos, era eu. Eso nos dixeron. Olha só que maravilha. Ah, que beleza. Borela. Eu son José Emilio e son un primo de Nélida por parte de nosos pais. Estuvo aquí, malo pai e mala nai. Despois o pai marchou e ela quedou ainda con nai. Ainda quedou con nai. Casi botaron un ano. A habitación era esa da esquina. Aquela da esquina era onde está a última dormían. ventana, era a habitación máis grande. Sí. Ela iba coas vacas tamén, porque había tiñamos moitas 4 ou 5 vacas. Este é o libro que lle fixo Betsy Lagarde a Nélida Piñón, de ser unha especie de homenaxe ou algo así. E entonces aquí, no libro ese, vese moitas fotografías de... É a foto que tenho aqui. Sí, que você mostrou. Nós éramos da mesma idade, ela veio do Brasil e paraba un pouquiño máis adiante nunha casa da Porta Carneira, que era dali seu pai, pero viña sempre, como éramos da mesma idade, viña sempre para xunto de nosa. E como éramos un pouquiño inquietas, ali había juventud bastante, ela pasou no pipa, só comía na casa. Indo o día que marchou, foi-nos a buscar para pasar a última comida con ela. Un fuerte abrazo, teño moita gana de verte. A ver cando ves. A parroquia de Borela tiña intención, tiña interés en montar algo a nombre de Nélida Piñón. Estábamos pensando que se podía montar. Entonces a Comunidade de Montes acordouse de que podía poñer aquí a Casa da Cultura de Nélida Piñón. E así o fixemos, ademais coa intención de ter unha biblioteca tamén ao nombre dela, cos libros dela, con todos os libros que podamos ter na parroquia. Edificada no solar doado polo comuneiro José Portela Martínez para pasar a chamarse Casa da Cultura de Nélida Piñón. Desde esa atalaya da parroquial de Borela, quero darse un saludo en nome de todo o pueblo de Borela. Sabes que te queren, que te teñen un respeto e unha consideración insuperable e que están sempre pensando en que vellas a estar con eles de novo. Eu sabes que tamén o desexo. Somos, tía máis eu e algúns máis daqueles vellos amigos, somos daqueles da cofradía de Alfonso X, aquel rei tan sabio que ti tamén conoces. Que escribí en gallego, aunque no fuera gallego. Eso es. Pero tenía una ama de pecho que lee Galega. Leemos bellos libros e temos bellos amigos. Amigos que, desgraciadamente, ademais de bellos amigos, van se facendo amigos bellos, que é o peor.
Pero bueno, hai que leválo con paciencia, resignación e con cariño. Nélida, un abrazo moi fuerte. Gracias. Es un momento importante el repasto de amigos, porque no se puede comer con enemigos, o no se tendría que comer con enemigos. Aquí el pescado pirarucu. Que inmenso este pescado. Pirarucu tiene 2 metros y pico y nada disfruta la vida marítima en los ríos de la Amazonía. Maravilla. Es casi una carne de buey, casi se podría decir. Porque es un pescado Mire el fuerte. olor. Quiero hablar de la farofa, que es la harina. Esta harina es muy rara, no encuentras en Río. Es la más famosa del Brasil, viene del Acre. Nélida, sabe que eu conheci a farofa à mesma idade que você descobriu Galícia? Aos 10 anos. Hace mucho que no vengo aquí, entonces no estoy familiarizada. Aquí é onde guardas os teus arquivos, non? Essa é uma das máquinas minhas. A primeira, quando eu tinha 12 anos, é esta. La Hermès. A famosa Hermès. Eso es. Mire, todo. Incluso empecé a escrever a República dos Sueños aqui. Sí. Imagínate, pobrecita de mim. Ay, Dios. Estava muito as histórias de Popeye E de Olivia? dela. Então, ela, porque não queria comer. Então, coma, tienes que ser fuerte como Popeye. E só comia mediante narrativas. Claro. E ela se creia que eu, havendo aceptado a primeira cuchara, que aceptaria, não fazia falta contar-me, mas cada vez que ela avançava, aí tinha que seguir. Ou seja, cada cuchara, algumas palavras. Claro, a cambio de unas palabras. A cambio. Ben, poderíamos dicir que así naceu a vocación literaria de Nélida Piñón. Escreveu todo frases minhas. Aqui estão os originais todos. Originais, não é pruebas nem publicações. Todos os originais meus. Mire, que maravilha. Dios, o pau de cada día. Tu firmas porque está bem enseñada. La República de los Sueños. Todo. Ay. A República de los Sueños viene daqui até aqui. Todo a lo largo de 2 anos. Esforço físico, Todo aquí. intelectual extraordinário. E eran 16 e 17 horas diarias. Que? Eran muitas horas diarias. 16, 17, Isso é. sábados e domingos. Nunca repousei. Nunca. Eu imprimo todo meu. Cada dia, não vou à cama dormir sem imprimir. Todo meus impresso. Porque a gente diz assim, pero não se pode sacrificar árvores. Como não tenho filhos, meus filhos não vão sacrificar árvores. Sou eu que sou a última a consumir os árvores. Então não tenho mala consciência. Realmente, este patrimonio está muy bien aquí, pero en Galicia deberíamos ter algo. Por favor. Aquí está. Aí está. O sea, é legítimo, non? Penso que unha descendente de galegos que teña esta obra, algo nos ten que caer. Vou falar con ela a ver que pasa. Escritores, agradecimentos, congratulacións, aniversarios, cousas persoais. Eu tenho originais de Vargas Llosa, Fuentes, Paz, Cortázar. Porque eres amiga personal de Vargas Llosa, de Soy, Cortázar. sigo siendo. Claro. He sido hasta o final de ellos. Entrevista dela. Com 15 ou gravada 14 anos. Na Rádio Rocket Pink. Que dices? Unha entrevista da Nélida A primeira que sai, en vinilo. É a primeira, e eu creio que ha sido a primeira que he dado em minha vida. Sobre balé, sobre música. E aquí está ela. Claro. Ela. E Dom Manuel Fraga, non? Sí. Cando a nomean presidenta da Academia Brasileira das Letras. Teño un telegrama do Palacio da Zarzuela, onde pon, como presidente de honor de la fundación que lleva mi nombre, me complace expresarle de manera muy especial mi más calurosa felicitación, muy afectuosamente, Felipe, príncipe de Asturias. Majestad, Alteza Real,
Senhor presidente, senhores da Fundação Príncipe de Astúrias, senhoras e senhores galardonados do Prêmio Príncipe de Astúrias, senhoras e senhores. Procedo do Brasil e reverencio a majestade da língua portuguesa. Neste idioma, saúdo Deus e os homens. Minha ladainha diária é celebrar as lendas da minha casa galega, do meu país, de toda a terra que aspiro a conhecer. Había unha única cousa que nós non che entregamos. Meu Deus, é para entregar? Ah, para me dar, amiga. para me oferecer? De lembranza. Ai, que maravilha. Da túa terra tamén. Ai, que maravilha. O que é isso? Dun artista de Suso Cubeiro. Fixo isto en moi poquinho tempo. Ai, que bonito. Para ti. Para Nélida, com meu carinho com meu carinho e admiração. Que aí eu posso escrever para vocês, para ele, através de você. Ai, que lindo, olha, é uma água. Sim, aquarela. Porque Aquarela. Se nota aquarela, olha só. Sí. Foi un día inesquecible para lembrar. Estou agora agardando polo chofer. Ai, xa está aí. O chofer de Nélida Piñón da Academia Brasileira das Letras. Prazer. Prazer meu. Isabel. Obrigada. Pra misturar juízo e carnaval, vem trair a solidão, vem pra separar o lado bom do mal. E nada, estamos aquí como unha raíña indo hacia a zona de Castelo, que é onde se atopa o edificio. De que o inferno é por aqui. Flávio, falta moito para a academia? Não, estamos chegando já, falta 1 minuto para chegar a ABL. Flávio di ABL, que é a Academia Brasileira das Letras. Vem pra misturar juízo e carnaval, vem trair a solidão, vem pra separar o lado bom do mal e acalmar meu coração. Seja bem-vinda. Prazer. Miriam, bem-vinda a Brasil, a la língua e a Academia Brasileira de Letras. É um honor. A Machado de Assis. Venga. Madre mía. Esse é o amor de minha vida. Oh. Machado de Assis. Sí. É para mim o brasileiro mais importante, mais eloquente, mais criador e mais digno. Un referente para ti. É um grande referente, é um gênio, Miriam. E tenho o hábito, quando llego, discretamente le hablo, pero jamás lo tuteé. Tal vez Nélida non o tuteou nunca, porque Machado de Assis foi o escritor brasileiro con nome máis grande das súas letras. É muito interessante a academia. Aqui é onde se exerce a presidência oficial. Os acadêmicos, que são 40, se sentam aqui. E a diretoria e a presidência aqui. E um sítio que me encanta, porque falei muito desse sítio, é a tribuna. He falado muitas vezes, muitos discursos, muitas tomadas de posição. Aqui, para os coquetéis, que há festa sempre quando toma possessão, é um grande coquetel. E aqui são os coquetéis. Ali um bar para fazer a comida, todo. É um espaço precioso. Aqui. Aqui. Olá, queridos. Temos originais, príncipes, edições príncipes. Tanto que estamos ponendo, já estão nos bancos, porque é um valor extraordinário. Total. E é muito perigoso, não ter isso um pouco à solta. Aqui também tem, se um acadêmico quer ler discretamente, todos livros raros, todos. Aquilo só há livros raros. Então, vamos agora subir, onde está o famoso salão del té. Todos os brasileiros querem saber que té existe, que oferecem, que comem e que hablam os acadêmicos antes do plenário. Vamos subir. É muito interessante isso, querida. Há 20 anos, era presidente, inventei o bolo inglês.
la tarta inglesa, porque no teníamos para el té. Aquí ponemos las informaciones. Sí, aquí está nuestra Nélida. ¿Dónde? Esta encarnación de Galicia e Brasil. Es un sitio sorprendente, porque, por ejemplo, estás hablando trivialidades, pero alguien puede hablar de algo muy profundo, de un libro del siglo XVIII, y tú tienes que saber. O sea, hay un challenge, un reto, sí, un reto hacia tu conocimiento, aquí, con toda la naturalidad, pero todo es un sitio peligroso. Es que todos los sitios son peligrosos, y por eso adorables. Yo soy muy favorable a sesiones que de alguna manera se dramaticen para que no se pongan tibias, monótonas. Me gusta mucho preparar. A mí me gusta mucho el concepto del espectáculo. Hay que tener un cierto espectáculo. Mire, aquí es donde la funcionaria recoge el voto. Todos los votos son puestos y después se ponemos fuego para que nadie sepa quién votó, en quién votó, y para todos los efectos hubo un vencedor, unánimemente. Fuimos muy pobres y súbito con los años hubo un empeño general, quizás de la sociedad, además de los académicos, del espíritu social del país, de que esa academia tendría que sobrevivir a los tiempos. Y es lo que pasa con esa academia. Es, a mi juicio, la más importante institución brasileña. E tras esta luxosa visita, imos darlle unha gratísima sorpresa á nosa convidada. Querida e admirada Nélida, na Real Academia Española sentímonos moi fachendosos polo feito de que ti sexas académica correspondente no Brasil. Pero agora non quero falar desde o plano académico, senón desde o plano estrictamente personal. Sabes cal é a miña admiración cara a ti, a túa obra, e o desexo que sempre teño vivo de que volvamos a coincidir. O mundo inteiro é pouco para unha mente tan aberta, tan creativa como a túa. Eu con moito gosto lle envío desde aquí, Santiago de Compostela, un saúdo moito amigo a tamén amiga Nélida Piñón. Ela é filla e neta de galegos, mora no Brasil, pero nunca esqueceu Galicia. En toda a súa obra, Galicia sempre está presente. Por isto, Nélida Piñón é unha escritora brasileira, pero é unha escritora galega. Dende o xornal ABC en Madrid, quero mandarlle unha aperta moi agarimosa a Nélida Piñón. E aquel viaxe dende Rosario ata Bos Aires, falando por aquela longa estrada que unía esas dúas cidades argentinas, e donde tanto e tanto aprendín de Nélida Piñón e da vida. Unha aperta moi forte, querida Nélida. Nélida, con Isabel y con Jaime entro por primera vez en tu casa de Alagoa. Gracias por estar en Cotobade, por estar en Santiago, por estar en Río, por estar en todos esos momentos y lugares que hemos compartido a lo largo de muchos años de cariños y de entendimientos, después de habernos encontrado por primera vez y casualmente, sin que nadie nos presentara, en la Plaza del Obradoiro. Qué lindo, obrigada. Gracias, muchas gracias. Y yo estoy muy emocionada. Y bueno, y además agradecida, ¿no? Y además sorprendida con mi propia vida. Cómo he podido saber apostar en el humano. E saindo da academia descóbrese unha Nélida máis terrenal, que se deixa seducir polos praceres da vida. Estamos nun lugar moi especial para Nélida Piñón. Estamos en frente á Academia Brasileira das Letras, nun lugar dos favoritísimos de Nélida Piñón, o Villarino. Ese sitio es lendario. Tiene grande reputación en el imaginario carioca de Río de Janeiro. Y siempre cuando joven yo tenía la pretensión de venir, pero no me tocaba. Que era el sitio de los hombres, de los periodistas, de los escritores, todos con mucho nombre, que venían aquí a comer, pero sobre todo a beber. Tenía un whisky muy famoso y se quedaban horas. Yo creo que hasta dormían aquí. Lo importante para ellos era nunca volver a sus casas, era quedarse en el Vilarí.
tal? Tudo bom. A comunidade da Mineira, a sala de leitura Nélida Pinhon. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Acabou com o pai. E aquí hai unha biblioteca que leva o seu nome, hai moitas por toda a cidade. Aquí en Brasil ela é unha persoa moi respetada, moi querida, ilustre, pero ela ten corazón para todos. E hoxe estamos aquí na comunidade mineira e imos partir a tarta que ela lle fixo expresamente para a comunidade para ofrecerlle a todos os nenos que están aquí. Están emocionados. A esperanza de Brasil, Eu entendi tudo, né? Querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser, tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer, tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser, tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. Para representar nuestra Galicia y traer para Río de Janeiro las costumbres y la cultura de gallega. Muchas gracias. Bueno, Galicia es mi pasión. Por eso hoxe estamos aquí. Desde niña que amo Galicia. Pola cortesía de Regina Jallas, amiga e directora da Residencia Santiago Apóstol, hospedámonos neste recreo dos ancianos, un lugar creado para o benestar dos galegos que non volvían a Galicia. É fundado por un emigrante galego de Pontevedra nos anos 40, Manuel Barreiro Cabanelas. Moi agradecidos, Regina, por acollernos na vosa casa. Teño a gran sorte de estar hoxe aquí na Lagoa para visitar a unha grande de Galicia, Nélida Piñón, e a todos os seus familiares que hoxe nos van recibir na súa casa, onde van recordar as súas orixes, van facer unha especie de volta a orixe espiritual e nós queremos estar ali. Pasaporte galego hoxe vai estar ali. Sejam bem-vindos, que maravilha, a família toda. O seu passado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Todos os descendentes do avó Daniel de Nélida Piñón están hoxe reunidos na casa de Nélida compartindo os momentos familiares de toda unha vida, non? Estamos facendo unha especie de volta a orixe espiritual a Galicia e a familia que veu de Galicia un día para se establecer en Brasil. Deixos porque ali hai unha conversa moi interesante en torno a Galicia, as orixes e a familia nosa. Mi familia toda es hecha de mujeres muy fuertes que ni por eso debilitaron los hombres. Y bueno, y la sensación que tenemos, todos los cuñas aquí, que los viejos, los que se fueron, todos ya se fueron. Los abuelos y los hijos, nuestros padres, nuestras madres se fueron, pero están presentes. Es impresionante como esa familia erige como si fuera una construcción pétrea la memoria. Vivimos mucho una vida moderna, contemporánea, pero en función de esa herencia. Agradecemos uma herência extraordinária. Mensagens, lembranças da família, nós temos guardadas dentro de nós. Ao recordar pelas fotos, nos traz uma saudade, uma emoção. Então, nós somos uma família
que nos distanciamos em moradia, mas não nos distanciamos em sentimento. É verdade. Estamos todos aqui unidos pelo um laço de afetividade e muito forte. O que eu posso falar de Nélida? Como família, ela sempre foi uma pessoa que abriu os horizontes de todos nós menores. E cada viagem dela, cada prêmio, a família se orgulhava. Isso nos levou, inclusive, a crescer. Eu fui várias vezes a Vigo, a Pontevedra, para ver a origem de toda a família, entendeu? Nós ficávamos orgulhosas. Não é só no mundo intelectual. As pessoas simples no Parque de São Lourenço paravam para tirar retrato, como se ela fosse uma artista de televisão. E não era, é uma intelectual, entendeu? Isso deixa um sentimento muito grande na gente, que nós temos essa coisa, essa afinidade, a família é muito fechada. Essa família que veio do interior de uma aldeia tão pequena, com valores tão grandes relacionados à arte e à cultura. Então, essa transmissão está presente na gente. Há artistas populares que fazem meu retratito para vender. Increíble. E aquí as tocas galegas de toda a vida. Os socos. ¿Ves? Que maravilla de mesa. Ah, mira, ahí tuve la idea de poner el retrato de los 5 hijos. De los 5 de mis abuelos. Sí. Esa vaca es gallega. Sí, claro, é unha sargadelos. Sí. Claro. Entonces, adoras las vacas gallegas, eso me dixeron. É uma paixão. E por isso me pongo irritada com a União Europeia que devaluou as vacas gallegas. Totalmente, totalmente. Não posso perdonar esse detalhe. Os seus ollos non deixan de estar postos en Galicia. Vendrán muchos platos, pero para que puedas. Claro. Que este yo he hecho. Se llama bacalao a carne y piñón. Está pronto. Para isto madrugou hoxe Nélida Piñón para facer isto. Todo es minucioso. Tiene equilibrio, capas, como si fuera arqueológico, como si Schliemann estuviera buscando la ciudad de Troya. Porque él tenía la convicción que Troya existía, no era imaginación de Homero. Entonces él va escalando y encuentra 7 ciudades hasta encontrar Troya. Esta es mi Troya. La receta era, claro, y fuimos cambiando, pero la receta vino originalmente de la isla de Arosa. Ah, esta é a túa arosa reproducida. Es una rosa ya con versiones cambiadas, ¿sí? Muchas gracias por compartirla. Mucho gusto. Agora, esta foto me gusta muito, são os Piñones, a família Piñón. Os 4 irmãos que chegaram a Brasil, verdade? De Cotobade. Todos os de Cotobade que sacaram, aqui está. Lino, meu padre, Manolo, Adolfo, Emílio. Todos Piñón, Moinhos. Todos de Cotobade. Eu creio que pequenita, com meu padre e minha madre. Os ojos enormes. Pero aí na foto que eles vão ensinar, que me emociona hasta hoje, esta. E o pé da mua, de Borella, que é minha Annapurna. Eu com o traje de cavalheiro, equitação que tinha eu, minha madre e meu padre. Mire, eu tenho um amigo que disse, eu me hubiera namorado perdido da minha dessa niña. Claro. Dijo ele. Está bonita, tope. Só decir que... Já acabou, é? Xa acabou, Daniel. Longa vida a esta gran familia galego-brasileira, né? Estou moi orgullosa como compatriota de sentimento de que as familias galegas na diáspora foran mantendo as súas tradicións e a súa unión e o espírito da nosa cultura. Moitas grazas, Nélida, por compartir. Gracias por abrirnos as portas da túa casa. Ti tes abertas as portas do noso corazón. Muito obrigada. Eu que agradeço muitíssimo. Minha gratidão é eterna hacia ustedes, hacia Galícia. E grande orgulho de minha origem, de nossa origem. Somos hijos de Galícia.
Gracias. Gracias a ti. Gracias. Aquí están todos. Muy bien. E a Galícia? Galícia. A Galícia. Viva a Galícia.